агарчи расман чемпионати тоҷикистон оид ба футбол анҷом нашудааст, аммо чемпиони тоҷикистон маълум аст ва яке аз дастаҳое ки лигаи олиро тарк мекунад он низ. истиқлол чемпион шуд ва мутаассифона барои мухлисони дастаи куктош ин дастаи ноҳияи рӯдакӣ ҳам акнун лигаи олиро тарк гуфт. ман соҳробшоҳи фаррухшо ҳастам ва ин барномаи футболи тоҷик аст ки бо ҷамъи ҳамкоронам онро манзури шумо мекунем. ва ин шом дар барномаи мо иҷрокунандаи вазифаи директори клуби куктоши ноҳияи рӯдакӣ ва корманди федератсияи футболи тоҷикистон Нуралӣ Хуркашев ҳузур доранд. албатта нафаре ки воқеан ҳанӯз дар таъсиси ин даста хело дасти чида доштанд. Нуралӣ, ман вазъияти шуморо мефаҳмам. албатта аз лигаи олӣ рафтан кори хеле вазнин аст дар пасмазари оне ки як зумра аз корҳое буданд ки анҷом шуданд то ки дастаи куктош бо муваффақона ин мавсим дар лигаи олӣ бозӣ кунад. шурӯъ аз инфрасохтори варзишгоҳ то албатта корҳое ки дар дохили дастанд. аммо чӣ шуд? боиси таассуф аст ва аз ҳамаи он мухлисону ҳаводорони дастаи куктош маъзарати бисёр мепурсем ки мо масалан имсол орзуву ниятҳои онҳоро пиёда карда натавонистем ва як дастае ки воқеан яке аз дастаҳои пурқувваттарини лигаи олии тоҷикистон буд, як дастае ки номи худро дар футболи тоҷик сабт карда буд, имсол ба сахттарин мушкилот мувоҷеҳ шуд ва лигаи олиро тарк карда ба лигаи поёнӣ рафт. дастае ки як замон медалҳои биринҷиро соҳиб шуд. соли нахустини иштирокаш дар лигаи олӣ барандаи медалҳои биринҷӣ шуд. дар лигаи олии тоҷикистон вақте ки дар лигаи якум баромад мекард, ин даста дар финали ҷоми тоҷикистон бо пурқудраттарин дастаи тоҷикистон бо истиқлоли душанбе рақобат кард ва хуб бозиро бо пеналти бохт. муҳим аз ҳама ки ин даста як дастае буд ки метавонист 10-12 ҳазор мухлисро ба варзишгоҳ ҷалб кунад. дар ҳар бозии даста инқадар мухлис ҷамъ мешуданд. ва 3 ноябри соли гузашта мулоқоти аҳли ҷамоатчигии футбол бо президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор гардид ва дар ин мулоқот дастуру супоришҳои мушаххас доданд ва фикр мекунам ки шахсан ман масалан ҳамчун коргари федератсияи футболи тоҷикистон ва ҳамчун коргари корманди клуб ман фикр мекунам ки амин мулоқоте ки бо роҳбари федератсияи футболи тоҷикистон шуд, ман он таконеро дод ки дар 20 соли охир ин такон нашуда буд. он чие ки дар зарфи як соли масалан иҷроиши ин протокол шуд, дар ин 20 соли пеши футболи давраи истиқлолият амин тағйирот нашуда буд. ман бо боварӣ комил гуфта метавонам ки имрӯз ин варзишгоҳе ки дар ноҳия бо дастгирӣ бо аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ сохта шуд, ин яке аз беҳтарин варзишгоҳҳо дар ҷумҳурӣ аст. чаманзораш бисёр на танҳо чаманзораш, вақте ки чаманзораш буд, аммо ин вай ҳамаи он чизе ки дар кор буд, амин чиза сохта. Нуралӣ, гап сари чӣ меравад? гап сари он меравад ки даста чаманзори хуб дошт, варзишгоҳи хуб дошт. ман ба ҳамин омада истодам. яъне ки дар давоме ки масалан ин қадар вақте ки варзишгоҳ аз навсозӣ шуд, дастаи куктош ягон бозии хонагии худро дар майдони худ нав мекард. ва барои як бозиро гузарондан масалан мо зарурат мешид ки варзишгоҳ ҷустуҷӯ кунем, маблағ масалан
پرداخت کنیم بله و اجاره پولی میدونیم اجاره پولی بگذارونیم و تمرین ها و فقط در بعد از قسم دومی چمپیونات شروع شدن با دستور رئیس ناحیه و ما اجازه شد که ما در تمرین ها در اینجا گذرونیم. اما تا این وقت علاقه دسته با مشکلات های خیلی سخت روبرو شدگی بود. اکثری بازیگران اساسی که ما مثلا در اول سال با آنها شرطنامه بستگی بدیم و ما باور داشتیم که این بازیگران مثلا هدفهای ما رو وای میکنند. شخصا من تنها به خاطر همین سازمان دادن یک اینفراستراکچور خوبی فوتبالی و که تو اندازه را میدونم همین چیزا به همین رفتگی بدم و خلاصه این بعد که مشکلات هایی که سختی که اومدن اکثریت هم فوتبال بازی که با اونها ما باور داشتیم اونها رفتن. ما نمیتونستیم اونها را همچنین از هر لحاظی که بگیریم مثلا ما نمیتونستیم که اونها را منع کنیم، زیرا که مثلا فوتبال بازان همچنین محسن جان عبدالغفار رفقای با چند نفر دیگر بودن، اونها واقعا فوتبال بازانی بودن که سطحشون بالاتر بود و ما نمیتونستیم که سر وقت اون مبلغی را که در شرطنامه نوشته شده که اونها را پرداخت کنیم. برای اونها را ما رفت و بالاخره ما تنها با حیات جوانان موندیم و با فوتبال بازانی که با پسترین مبلغ مثلا اشتراک کردن و هدف اساسی ما همین بود که شخصا هدف اساسی من چی تلاشایی که کردم به خاطر اونه که در همین برگزاری چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی یگان مانع نشود. به همین خاطر نگاه داشتن دو هیئت این کار شوخی نیست. نورعلی، خب شما همچون یک نفر حرفه‌ای که با قول در 100 سال است که در همین فوتبال تاجیک هستید کار میکنید، میدونید که برای نگهداشت یک دسته و برای اونی که یک دسته در لیگ عالی برآمد کند خب چی مقدار پول لازم است؟ درست؟ آیا همون مقدار پولی که باید برای دسته جدا میشد جدا شد یا نه؟ نه. نگاه کنین، سرپرستان اساسی این دسته تشکیلات جمعیتی است. بله. و سرپرست اساسی او صاحب دسته این یک نفر صاحبکاری محلی بود که خیلی پیشتر امکانیت داد. اما نگهداشت یک دسته با گردن یک آدم این کار شوخی نیست. و همین جوانمرد محمد گلایف 15 سال رسا 15 سال همین دسته را کشیده بود. از یکم لیگ تاسیس داد، لیگ عالی برآمد، چمپیون شد، افتید، باز برآمد، چه هر چی که بود نبود همین یک نفر مثلا. اما امسال مشکل بود همین کار و اگر همین مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه رودکی مخصوص رئیس ناحیه عبدالغفور حکمت‌الله زاده اگر به داد ما نمی‌رسیدند ما را دستگیر نمی‌کردند که حال ما تماما وای میشد. و ولی ببینید که مثلا حکومت محلی نورعلی دو مشکلات بار بود. اولا ولی اونو ساختار درست کرد در حجم 4 میلیون و 700 هزار سومانی. اونو ورزشگاه ها جوابگوی معیارهای زمانوی کردن و علاوه به این بیشتر از 500 هزار سومان یا 500 یا 600 هزار سومانی اضافه بر این دسته را دستگیری کردن که ما مثلا در نیمه راه نموندیم. اون فوتبال بازی را که مثلا مشکل بود رفت نمیتونستیم ما هم چه مثلا جوابشون دادیم دسته های دیگر گذاشتن و خیلی با وجودی همه مثلا همین مشکلات ها ما کاری کردیم که در چمپیونات در برگزاری چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی یگان مشکلی یگان مانع نکرده. شما برای دیگران مانع نکردید، برای خود مانع داشتید. برای ما مانع ها زیاد بودن. مثلا مشکل بود برای ما مثلا دسته که تصور کنید که دسته که مثلا در بازیش 10,000 آدم جمع میشید و همیشه غالب بود. دسته که با
равшан, бо истиқлол, бо зуртарин дастаҳои Тоҷикистон вақте ки масалан бо Куктош сарбаз Куктош аллакай бренд шидагӣ буд бародаро. Вақте ки бо ино номша мегирифтию рӯпарӯ мешидан масалан ман воҳима намекунам, аммо пои ҳамаи фут вай мешид дар бозиёш то 10,000 одам меомад, аммо имрӯзи даста нест шид. Нурали шумо мо дига мо дар оянда масалан шахсан барои ман мо бо тамоми ҳастӣ масалан омодаем ки боз ҳам бе ягон пул бе ягон маблағ ҳамчи масалан дӯстдори футбол чизе ки аз дастам биёя масалан мекунам, аммо дигар масалан бе сарпараст ё ки бе маблағ нигаҳ доштани вай кардани ин даста ҳамин чӣ хеле ки хима буду хайр буду ин буд, ин даста бо ба фаромӯшӣ мера, аламовариш барои мо ҳаминай. Нурали шумо масалан ба Хуҷанд барои бозӣ чӣ гуна сафар мекардед? Хуҷанд чӣ хел мерафтем? Мегирифтем пул зарурат мешид, қарз мекардем ягон ҷо, баъд масалан вай мекардам, пардохт мекардем, аммо харҷои бисёр масалан ду дастара ва то Хуҷанд бурдану бозӣ кардан овардан бо 10-15 ҳазор сомон ин. Бале, Нурали бибинед ки як варзишгоҳе бунёд шуд бо албатта кӯмаки сарпарастии мақомоти маҳаллӣ, хеле варзишгоҳи хуб, албатта чаманзори хуб буд, аммо ҷойҳои нишасту масалан утоқҳои либоси ивазкуниву утоқи доварону ҳама хулоса таъмир шуд аз нав, дар як ҳоли мутантан ин варзишгоҳ ифтитоҳ шуд, хуб бозингарон омаданд. бибинед ки яъне ин шароитҳо барои бозингарон ва ситоди мураббиён буданд. шумо ҳамчун роҳбари клуб аз ситоди мураббиён, аз бозингарон изҳори нигаронӣ, ҷои нигаронӣ доред ё на? ба ҳар сурат онҳо ба қадри имкон аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии маҳаллӣ ноҳияи рӯдакӣ таъмин мешуданд, албатта на 100%, ҳар чизе ки шумо гуфтед. ба ҳар сурат ҳамагӣ 5 имтиёз касб кард даста. бубинед варзишгоҳи марказии нефтяник мегуфтем ҳозир табдил ёфт ба варзишгоҳи марказии ноҳияи рӯдакӣ. Бале. аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ пурра комилан бозсозӣ аз навсозӣ шуд ва дар ифтитоҳи ин варзишгоҳ президенти кишвар, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок намуданд ва воқеан ҳам яке аз беҳтарин варзишгоҳҳо аст. бовар кунеда ҳамин офарин ба мақомоти иҷроия, ба раиси ноҳия, унҷо фақат рафта дидан дар унҷода ҳозир имконияти баргузории дилхоҳ мусобиқаи яке масалан як қисмати мусобиқаҳои байналмилалиро баргузорӣ ҳаст. дар бораи чамани варзишгоҳ мо ҳарф намезанем. яке аз беҳтарин варзишгоҳҳои ҷумҳурияй варзишгоҳи нефтяник, ҳамаш ҷиҳат, ҳам аз ин тараф ва ҷои нишаст, ҳам аз ӯ тараф табло, хуб равшандиҳӣ. хай бо ҳозир дар даста дар ноҳия дастаи рангон ташкил шудааст. ана дуюм лига чемпиони Тоҷикистон шуд ва роҳхат ёфт ба лигаи якум. анакун дастаи Куктош ғалтид ва лигаи як. шахсан ман намедонам ки оянда масалан дастаи Куктош дар лигаи як баромад мекунад ё не, аммо ба медонам ки хай дастаи рангон ин дастаи навтаъсис аст, масалан мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ оно дастгирӣ мекунад. хай шояд бо ягон нафарои ин дастаи пайдо шаванд ки дастаи Куктош ҳам дастгирӣ кунанд, аммо вазъият хеле як нафар масалан пеш бурдани футбол ин ғайриимкон. Нурали, як савол хоҳиш мекунем мушахасан ҷавоб бигӯед. Иллати асливу усулии аз лигаи олии Тоҷикистон афтидани дастаи Куктош пул, яъне нарасидани маблағ. Пул нарасидани маблағ. агар 2 миллион сомонӣ ки
با سری وقت ورید میشید اگر کو من دامی چمپیونات تاجیکستان ازینه پنجم پایان نمیفرمادم ازینه پنجم پایان نمیفرمادم باشد قبول خوب به هر صورت شما اظهار نگرانی از کار ستاد مربیان ندارید ببینید برادر همه چیزا باید بله روی راست گپ زنیم ده وقتی که پول نیست از مربی من با حکمتالله شریفов مربی سرمربی یا که با اون نفرایی که در دوام امید با ما فعالیت کردن که ما هزار بار سپاس احترام تشکر با همونو ولی اگر ما مثلا پول می داشتیم ما اینفراساختوری ضروری تشکیل میکردیم بعد ما میدونستیم که چیکار کنم اما همه این مشکلاتی که به سر ما اومد مشکلاتی به مبلغی بود دیگه چی مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه رودکی میتونست که مثلا اگر از روی تمام قانونگذاری جاری بگیری و حق داشت میتونست که ما را 1 سومونی ندید و ما هیچ جا نده اما تنها به خاطری که دسته از همین ناحیه بود با همین هزار سپاس هزار رحمت که با وجودی مثلا ساختن این قدر ورزشگاه با رئیس ناحیه کوشش کرد ای کجا کوفته وقت روش ایفته تقریبا اگر خطا نکنم قریب 600,000 سومونی دسته را دستگیری کرد باز هم میگم که اگر مقامات اجرایی نمیشید ما 1 قدم زده نمیتونستیم شاید در روند همین کار نورعلی کوشش میکردید که سرپرستای دیگر هم میافتید چون که برای 600,000 مسلم است که من همچنین مثلا اجرا کننده وظیفه دیرکتوری کلوب یگان خیلی مکتوب ها نوشتم خیلی فکر میکنم که ضرور نیست که مثلا بگم باکی ها گفتیم که همین 10,000 سومون شما مرا مثلا برای 1 سفر برکنی دسته یا که برای 1 پرداخت نمودنی مثلا مزدی چی میگن حق داورا گفتن مرا دستگیری نکردن پس سوال دیگر این است که تقدیر کوکتاش چی خواهد شد تقدیر کوکتاش نه من خودم هم حیران من نمیدونم با آن حالی که شما تصویر کرده ایستادید من هیچ تصور کرده میدونیم با اینجا مثلا در لیگ یکم هم بازی کند نگاه کنین برای که دسته در لیگ یکم اشتراک کند تقریبا 2 میلیون سومونی ضرور است برای من مثلا شخصا با آینده مثلا فعالیت این دسته باوری ندارم این 1 دوم اگر اشتراک هم کند با این ترتیبی که مثلا امروز اینفراساختوری که دارد بهتر است که من نزدیک نمیشم دیگه با کسی که مثلا با همه احترامی که با مخلصای دسته دارم برابریت امروزه کلوب دارم بهتر است که ما یعنی رسما اینجا استعفا بدهید هدف من رفتن ما 21 سال است که در ساحه فوتبال کار میکنم تا اندازه میدونم که فوتبال چیست اگر فوتبال هم ندونم مثلا راهبری کلوبم میدونم که چخیل همین با کدام راه است و هدف اساسی من به همین ناحیه رفتن از چی بود من فعالیت فوتبالی را همین ناحیه سرکردگیم و من بسیار میخواستم که در همین ناحیه یک از اون روی که مثلا استعدادهای بهترین هستند بیننده همین 2 نفر یک علیشیر شکروف چی میستد بله علیشیر شکروف بینید ما همین 2 نفر المپیچیانی ما اینوهای رودکیان رسول باقیوف تیمور رحیمو یعنی که در این ناحیه 1000 استعداد بچه وقتی که در المپیچیانی اون گونه که در اوجه هست انم خیلی فوتبال بازو 1000 تای 1000 تای اینا علیشیر شکروف شما گفتین امونا را وظیفه ما چیه یافتن تربیت کردن پیش و با فوتبال دادن هدف ما هم بود اما متاسفانه هیچ کس نه به دادم رسید نه دستگیری کرد و برای همین آیا
معنی دارد که مثلا ما پیشتر در اونجا بیستیم. ما فکر میکنم که شخصا من شما رو نورالی خیلی خوب میفهمم. و سوال آخرین نورالی، هیئت کوکتاش همکنون پراکنده شد با جمع لیگنرهایی که داشتن دیگه همه پراکنده شد؟ یکمی خیلی است که در لیگ یکم طبق آیین‌نامه فدراسیون فوتبال تاجیکستان لیگنر نیست. فقط از کجا باید وای کرد؟ از بازیگران محلی. بهترین بازیگرانی که در هیئت کوکتاش از حساب محلی بچه‌های محلی بازی میکردن اونا ترک کردن رفتن. باز هم با استفاده از فرصت مناسب از همه مردمی سربلندی ناحیه رودکی، از همه جوان مردانی صاحب دولت ناحیه رودکی خواهش میکنم دستگیری کنین دست را. باشه. من در فرجام چی گفتنی هستم؟ شروع از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی سر کرده تا شما ستاد مربیان و آنهایی که دلسوز بودن خیلی زحمت کشیدید. واقعا ما مثلا زحمت های شما رو واقعا میدیدیم، اما شد آن چیزی که شد. خب تقدیر کوکتاش رو ما و شما هم نمیدونیم که مثلا در لیگ یکم بازی خواهد کرد یا نه، اما یک چیز رو عمیق میدونیم که فوتبال در ناحیه رودکی نخواهد مرد، چون که در آنجا من همین رئیس ناحیه بر این نفران فوتبال دوست اگر هستند ببینید که رنگان آمد، شاید رنگان جای کوکتاش را میگیرد و در لیگ یکم بازی میکند. اما من هم به همون دعوت شما همراه میشوم نورالی، چون که کوکتاش برند و از همون دسته های سرشناسی فوتبال تاجیک است که باید در فوتبال تاجیک باقی ماند. من فکر میکنم که آنهایی که دلشان به کوکتاش به فوتبال میسوزد سر این مسئله البته اندیشه میکنند و گمان دارم کلی مخلصانی فوتبال دسته کوکتاش هم از شما عرض احترام و سپاس میکنم با آن خاطری که تا جای توانستید بدندان قپیدید دسته را که در لیگ عالی ماند. اما چگونه که گفتیم آن چیزی شد که امروز ما و شما شاهدیم. خب نورالی خورکش بودن در صحبت ما که اطراف افتیش دسته کوکتاش از لیگ عالی یک صحبت انجام داشتیم. ولی برای صحبت خوبتان به شما اظهار سپاس، برای شما برای موفقیت و راه افتاده نباشید. البته زندگی با این انجام نمی‌یابد. فکر میکنم که موفقیت ها و موفقیت ها در پیشند. دوستان عزیز، در همینجا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. خیر.